Exactement. هي كان كيهواها الناس العريك هذه يتوافضح سي سا ميراج. Alors, et cela, il est où le problème? Apparemment, au niveau du Facebook, plus de 800 signalements. Tiens, la page, pas définitif, Dieu merci. Facebook, il m'a envoyé même un message d'excuse. Même Facebook, ils ont analysé mes propos, je suis dans les normes, dans les règles de l'art et démocratique. Alors, monsieur Farhat, tu as gagné quoi? Toi et tes esclaves. شو تربح؟ شو تربح ضمن ولاش؟ الله غالب. تقضي هذا في la pétition qui va se faire. هذاك شربي va se faire. Il va être déposé aux instances internationales. Je vais discréditer là-bas. Moi, je vais la déposer avec mes amis, je suis bien encadré, avec preuves. Les menaces de mort, les insultes, l'harcèlement, terroriser les Kabyles psychologiquement. Et je prends la vidéo où tu as dit, il n'y a pas longtemps, qu'on est dans un moment de guerre, d'une guerre psychologique, ce n'est plus le temps. La guerre des Kalash, maintenant c'est la guerre médiatique et psychologique. Bonus. Alors, tu vas مثلا c'est mon anniversaire. حرمنا غنقصر نشوفوا un petit live ensemble. Alors, on va marquer une vidéo. Vous savez, je reçois des messages, des menaces de mort H24. Les masques sont tombés. Les masques du MAC sont tombés. C'est un mouvement terroriste, il faut me croire. Moi, parce que si je me prononce de cette manière, j'ai de la matière pour me défendre. J'ai des arguments et j'ai des preuves. Je ne parle pas dans le vent. Je me dis, si on est le mouvement terroriste, il n'y a aucune preuve. Les preuves là. Alors, je vous demande, القبائل أو قاعد يحمل أنت قبايليت أو قاعد يحمل الجدود نسن أو قاعد يحملني مجوهات أو قاعد يحملني مولا نسن إنه أنا في تمور تاقي أو قاعد نبغى إذا من قبايلين هذا الناس كاع pour juste le prestige de cet individu qui pense qu'à lui-même, qui pense que à sa propre personne. هكا أفتي دنوا دواقي هذا voilà son compte. اسمي عاشور بشوش هذا encore une fois gardez ça quoi d'atteler que tout le monde a le droit de faire une capture d'écran. Voilà. Ok c'est d'aujourd'hui. هذا الميساج يدي شجاع إنسان صورة يتمثل وكذا c'est pas des terroristes. وين يجمر ندير la preuve que le MAC à sa tête Farhat Mehni qui n'est pas terroriste كذا جا هذا جا نروح دوغادوغو oui mon frère je vais aller là-bas c'est fini plus jamais revenir ici. Alors واقي شي يدينا هذا الميساج je vais m'en occuper de toi je vais m'en occuper de ton cas et tu verras. Ça c'est pas une menace terroriste ça. Attends qu'est-ce qu'il dit غير عندهم شي غير على preuve ودا دراش معاك ايات مثلا يذهل عنايا نوان سخفي مولا نوان وين تيسنن كزا جو سيك مي فيديو لحونت بارتو مستفهمت اكزر نوا دواكي ايديش كاع سي رونسينيمون كانون بريفي ذايا كاع حوايج ثاد مثلا وين ثم قرانت هذا encore une fois شي كاع تيتي دون بريفي des personnes comme ça on a besoin de les connaître rapidement mais دي مناسي ونا ماكي parce que ناو تيدت أول الصوت يا راه شو ديتيرميني يا راه سيني الدرني مو ماذا ركزيت ليها وتكتب راه بيبليك كونتاكتي دون بريفي ابري دينا مود روح غارة كش ركز كذا حليمه داكور ابري دينا تولي ضل فيلم تولي ريالمون كي تافير ماشي وكاك دار كي دي فيسبوك هذه تولي ضل فيلم النيرون دينا تندمض اسمي كي تساعي معاك تندمض وتلعب راه كذا ركز لا و جو سوي oublie que tu es un homme là où je suis. Tu peux oublier. Je sais de quoi je suis capable. Et je sais d'où je viens. Alors, si je suis comme ça, c'est que je suis sûr de moi. Parce que pourquoi? Positif ou négatif, pour moi, c'est le même prix. Asmit fera qu'on harva. Et ils arrivent je peux mourir d'une seconde à une autre. Alors, et la mort, tu crois qu'il me fait peur.
حلال يا ربي حلال، ما عمرش كنت تقعد الموت. حلال، au contraire. Au contraire. Je serai la deuxième victime. J'aurais aimé prendre la première place. Mais dommage, je serai la première place. Je serai la deuxième victime de Farhat Menni. C'est un honneur, non? Oui. عبان يموت، كريم يموت، معطوب يموت، جعوط يموت، معمري يموت، يفسح يموت، مقبل يموت، et moi, je vais mourir. Moi, ce que je vous dis est réel. Ou laisse le masque. J'ai réussi à vous faire tomber les masques. Bien. Ceux-là, القبائل ينفردوا كاع نو عميروش غلطة باش سون با دي تيروريست تحليل 4 عليك يا ولا تزمرتيش انت يكسب شحال 1% ديال الكبيري يا حق ربنا تزمرتيش تيكسني فرحات شحال يكاثا كويسنت بور بروفوكي لا كبيرة تكر لا كبيرة تنكر اللي غدا لن يرجزنا منك كي سون لا ا بروتيجي لا كبيري ولا شوا ديفوندي لا كبيري ما اسما كيداوين اسما كيداوين ان شاء الله يورا بيرسون كي فا فونير على الايروبور تساش كالكارونتي او كونتر القبيله خمنا كتا مغرا هذا تخدمنا من لاير شو يازيض يروح انا يازيض نيام قران يكشب للعراش هذا تو باي طونسيو سما كيداوي الماء حالك وقبالي كادنا غير مالي صريح عقلي شو الكلام كويس زوزو راه داير كاع زعما راه يزنزل تلقى فرحه زعما راه داكشي لا يقجانيك الو راه يتمثل ذي العناوين وتعطي الغرف الاول سي مون انيفرسير خاصك كاع قريب وخام وحدي ترونكيل جو بريفير كوم سا كو اوترومون جي با انفي دو سورتير j'aurais aimé être avec vous en live mais c'est dommage الله غالب ça arrive c'est mauvais jour mais c'est pas grave تكلا في الاول ثقمات تكلا في الاول هو قاعد يحمل انت قبيلي تسقول او قاعد يوين الحبسيه قبيليا او قاعد يوين يذمن يثمر تقبيلي إذا gaz, Fergalali, à vous de partager cette vidéo et la Kouagi, Aïdaouim, les renseignements là où il est.